okomerwe na Augustine Twine omutaka wa Pachwa omuri Kakumiro district nikigambwa ngo atwire na fera abantu omu district ya Kyankwanzi, Hoima, Chikube, Masindi hamwe n'ezindi district eziri omu kyanga kya Albertine. Ogu akumirwa hambuga nkuru za polisi y'ekyanga kya Mwitanzige aho twamushanga n'aba flying squad bari kumubuza akasiona kahindu. Abire nayiba abantu okurabira ha mobile money hamwe no kubaraganisa emirimo kandi bamushanga inendangamuntu z'abantu 21 esumi 17 endagani ibiri z'ebibanja by'abantu stamp ibiri z'amashomero obutabo bwa motoka hamwe n'ebindi bintu by'obushuma. So ushanga umuntu ayine simu ziri nanga simukadi ziri kurenga 30 ayine national IDs 21 so noyebuza ayine stamps ibiri z'amashomero natugira ngo amashomero abere nabahereza sente ngo sente zabe nabahereza then asigaza stamps zabo. Hakiza nagira ngo abantu batwire no bahababa emishango yo kuburwaho sente zabo aha mobile money hamwe n'emishango endijo eyekika cy'Obufere. Muburya urangwe sente zurugiro twatekamo pin number tine cyo tiro no mango you are safe one when pin number musume no bano mango receive but eventually ushage sente zawe zigenzire to kumanya uko zigenzire so tumwino mu cyome kitu kurango twagezeho ku mucondozi. Bamwe mu bantu abo twashanga ha polisi batugera ngo Twine akabafera arukweyeto umukozi wa company ya MTN. Nenda omusajja atunda line za MTN yambadde buli kimu kyona kya MTN ne mugamba osobola kunsala line ye nitukirizga ya meka ya 5 omusajja nasala line waite dakika ntono nangamba line eganye bwe yakwata esimu yanga ginyiganyiga na ina milioni 4.7 kati nze sategera ntajeko sente kabantena float nyatera mukama wange yansindikira float nyamazira kusindikira sente zo yampavu ze sente zigenze na nyamugambe hanyuma ya dakika nka 5 haijondi aine pikipiki yampavu za oina nkwenda ku withdraw ngene mitwaro nsanyu ne munana nyamugambe yaije natandika kumige semwe sente nyaziza rugayo chonga mukusindika akaija fake message. Obushuma bwo muringo nkogo buriyono bweyongera aha bwaza kanyabwenge eki abe byo kwerinda barukongera kurabura abantu okwegendesereza barukubashikira amakuru agagasha kwa Ambrose n'wagabakatoto.